على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. واي حجي دبتاءات الره قودة لما فأ أردا برنا قودة تقفى برمسكنا درا كيستي فتنة قودة لما تاكنا وني رانو إيقالو يرو حجي ديمن واي غريتا dubartii qofaa laalchiftu jira. waan dubartii laalchisaasan baay'ee namni beekuu barbaada. Hedduminaan isiisan barumsa irraa kana keessatti baranna yoo rabbiin guddaan jedhe. Wanni tokkoffaa hajjii keessatti dubartii qofaa laalchisu. Dubartiin yoo mahrama qabaatte malee qofaa fi hajjii dhaquu hin dandeettu. Dubartiin yoo mahrama qabaatte malee, mahrama jechuun nama fira isii yookaan dhiirsa isii, ilma isii, abbaa isii, obboleessa, abbeeraa, eessuma warreen isii fuudhuu hin dandeenye fi dhiirsa warra kana keessaa tokko yoo qabaatte malee qofaa fi hajjii deemuu hin dandeettu. Rasuula Rabbitu alayhi salaatu wassalaam hadiisa sanan isaa gaarii ka Bukaariin odeesse keessatti maal jedhe: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. dubartiin takka tarabbii guddatti amante isii halaalan tahuu akkan goone jedhe. Maali? qofaa ifii safaruu, qofaa ifii imala deemuu, amna guyyaa tokkoof halkan tokko deeman akka qofaa fi hin deemne jedhe. yoo amna immoo haga sirra xiqqoo taate, lafa haga sirra gabaabduu taate deemuu hin dandeetti jechuudha. lafti tun aadatti namni hagam deemaa laalla malee ati hagam deemtee laallu. Ati suuta deemtee guyyaa hedduu sitti hun mala, daddaftee xayyaaraan deemtee sa'a gabaabaa keessa fixus sin mala. San ilaallu aadatti lafti tun hagam takka geetti yoo nu ilaallu. Kanaafuu tokkoffaa dubartiin mahrama qabaatu, waahila qabaatu, waahila malee deemuu hin dandeettu. Lammaffaa wanni dubartii laalchisu hajjii keessatti dubartii aadaa itti dhufa. yoo aadan itti dhufte dubartiin hajjii keessa guddoo rakkatti. Asirratti zaman amma nu jirru kana waan aadaan ifirraa tursiisan qoricha ni jira. Ka rakkollee namarra hin geessine. Yoo inni rakkoo namarra geesse fudhatuu hin dandeettu. Yoo inni immoo rakkoo irra hin geessine ka irraa tursiisu bakka kanaa kanatti fudhatuu ni dandeetti. Maaliif? yeroon namni bakka namni irraa dhufe fagoo mallaqni baasan guddaa, yeroon qaban qiyaasa malee xiqqoo. Torbaan tokko callaa qabdi fakkeenyaaf. Torbaan tokko hajjii san qofaa qabdi. yoo aadan isii aadaa guyyaa 8 deemtu taate, guyyaa duraa isaan hajjii dhufan aadan itti dhufte haga isaan dhumatanii uummanni acheessanii godaanee dabrutti yoo aadan karraan baane taate rakkoo guddoo keesseenti. yoo ammoo ka yeroo dheertuu qabaattu taate kiniini liqimsini akkanumaan eeggattee fixattee waan fi ibaadaa fi godhatu dira gaarii. Gabaabinatti duuba maal godhuu qabde ammoo yoo duuba aadan itti dhufte, aadaa itti dhufe yookaan hin deette osoo gara hajjii deemaa jirtu. Wanni jennuun irrifatiin hujii tantee akkuma silaa uummanni godhu kaan itti fufi. Bakka aadaan itti si dhufte san teettee haga xahaaradhu asuma taa'an jedhini hujii tanteeta hajjii ittuma fufi jennaan. Tokkoffaa bakka miiqaataa yeroo geette akkuma uummanni harramatu harramatti ni hidhatte jechuudha.
garuu akkuma ummanni waan mahduuraata ihraama ka armaan dura nu dubbanne ka yeroo hajjii keessa jiran namni godhuu hin dandeenye isilleen akkasuma godhuu hin dandeettu akkuma ummataa makkaa ummata wajjiin dhaqxi ka aadaa qabdu jechuudha akkuma ummataa ammallee waan fuula kaayatan niqaabaa fi waan harka kaayatan lachuuf irraa baafti garuu dubartiin wayaa bifa takkaa uffatuun dirqamaa miti jenne wayuma feete uffatti duraanu wanni takkittiin isiin godhuu hin dandeenye waa takka callaa ka'baa qofaan xawaafuu hin dandeenye xawaafa ka'baa godhuu hin dandeettu hagasuma qofaan isiin godhuu hin dandeenye haga nafa dhiqattee irraa baatutti ka'baan xawaafa godhuu hin dandeettu maal gooti duuba akkasit ibaadaa maraa gootee xawaafa qofaa dhiiftee firraa teetti maal gooti wanni isiin gootu haga guyyaa 8 gayaniit ammallee ummatuma wajjiin harramattee kaa'atti ummatuma wajjiin deemti guyyaa arafallee akkasuma dhaabatti yoo garuu aadan tun itti dheeratte ilaalama wanni isiin gootu bakka tanatti yoo duraan umraa tamattu'a niyyatte umraa gootee hiikkattee san booda hajjii niyyatte duraan aadan itti dhuftee osoo aadarraa isiin hin dhiqatin guyyaan 8 gahee ummanni ka'e faate maal taati wanni isiin taatu hajjii niyyatti amma akka haarawatti umraa duraanii sanii fi hajjii walit dabaltee jechuu wal keesseensifti maal taati duuba qiraana taate jechuu tamattu'a irraa baatee hajjii fi umraa wal keessi jiru taatifisi eegasii gaa waan namni godhu marayyuun gooti ka'baa takkittiin hin xawaafne hadiisa Aishaa ka Bukhaarii Muslim odeessantu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Aishaa binti Abi Bakr Siddiq haadha mu'mintoota yeroo hajjii rasuula rabbi wajjiin deemte aadan itti dhuftee rifattee akka badaa rasuulli gorsanii barsiisanii gorsi isaan guyyaa san gorsan dubartii islaamaa hundaahuu gorsa ta'e maal jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam if'alii maa yaf'alu alhaaj ghayra an laa taxuufii bilbeyti hattaa taxuhrii waan namni hajjii godhu hundayyuu godhi jedheen ka'baa qofaan xawaafini waan kaan hundayyuu godhi jedheen waan marayyuu gootee yeroo xahaarattee nafa qulqulleeffatte ka'baa gaatee xawaaftee safaaf marwaa jidduu galdaatee xawaafallee tokkoma gooti torba callaa jechuu sa'yiillee takkuma gooti torba marroo lam torba gooti santu hajjii fi umra illee dhaa bakka takkaa gayaaf sila amma xawaafni illee lama hajji illee lama sa'yi illee lama sila xawaafallee tokkoma gootee hajjii fi umra illee tahaaf sa'yi illee safaaf marwaa jidduu takkuma gooti santu lachuu tahaaf jechuu hajjiisi bifa saniin dubartiin fixatuu dandeetti waa'ee dubartii hagasitti irra dabarree yeroo duuba gaa bakki nu dhaabanne qophaa'ee hidhate waan maraa jedhe labbeeka jedhe bifa bareedduu saniin dirree xiyyaara irraa gabbu'e bifa bareedduu saniin baasa fudhate bifa bareedduu saniin makkatti qajeele yeroo makkatti qajeelan baasni uteela keessan isin geessa uteelatti buufattee meeshaa hankee nafa dhiqattee akka gaaritti wadda'attee gara harama rabbii qajeelte jechuudha yeroo duuba makkaa seentu waa hagam nama barbaachisa waa lama si barbaachisa osoo xawaafan goone dura makkaa seente osoo ka'baa rabbii sanirran xawaafne dura waa lama si barbaachisa lamaan sun dura ihraama qabaatu hajji umraa niyyattee dhufu lammata xahaaraa guutuu qabaatu janaaballee qabaatu dhabaatu wuduu'allee qabaatu رسول ربي عليه الصلاة والسلام عائشة حديث البخاري ومسلم وديسن كيسا مال جت أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف البيت رسول ربي ودأتني طهارا في طرفتني إيجاسي كعبادك أني طوافا جت سين سفقاسي جو سو واجبة لما نسون إحرامك أباتو طهارك أباتو ندركما وان سنة جيرا وان سنة سمال نفرقاتو تيلان كيتر باتين نفرقاتي في بريد شفتي أجيرا رفون سنة سن عبد الله بن عمر رضي الله عنه واي حجي كيست نمني أكاتا رسول ربي التلالتي فكينا ما تهيسا إنكم مال جد سنة يرو ديسو أصون سن دورا نفرق أتي تلفتي بديتوا أجد دابتي أجي سنة نفرق أتي سينا
gaafannaan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkas godhe jedhe umraa hoo maal nama barbaachise yeroo umraa godhan seenuuf wanni tamma seenten kun umraa haa jennu mee fakkeenyaaf amma tamattu'aan seente dura umraa dursitee eegasi hajji fiduu hedda umraaf maal nama barbaachisa yeroo dhuftee dura ka'baa geette seentu ka'baan nama wareersiti ka'baan maraamartu akkana jirtiin beektanii lafa walitti dhaa qabdu garabiin eegalaa namni hin beeku wanni takkittiin ati ilaaltu ibsaa magariisa jira ibsaa magariisa barbaadda ibsaa magariisun gubbarraa ka'ee haga jalatti akkana jira goda gugurdaa gubbarratti ibsaa magariisa laala'aa deemta bakka ibsaa magariisa garteetti qajeelte achirraa eegaluu heddaa jechuudha achi dhuftee eega dhaabatte wayaa tantee bobaa jala baafatta namni dhiiraa wayaa bobaa jala baafatte jechuun wayaa tantee ta duraan akkan uffattee jirtu san qaccee mirgaa tana fuutee asiin bobaa jala baaftee gamana darbatta jechuudha wayaa tantee bobaa jala baafatta bobaa mirgaa jala baafattee ammallee lammata yeroo torba xawaafanii yeroo torbaan san sadeen duraan galdaasaa guddoo miti in sussukte jechuudha deemsa namni nagayaan deemuu ol galdaasa agadi jidduu tanatti daddafte jechuudha bakki irraa eegalan hajarul aswadii bakka ibsaan magariisaa kun jiru achi dhaabattee hajarul aswadiitti qajeeltee fuula hankee achirraa eegalta yoo dandeette hajarul aswadii san harkaan tuqxee dhungatta mijjaa oma jabdu harkaan tuqxee dhungatu yeroo dheertuu sirraa fudhata yoo hin dandeenye yoo afaan dhungatuu hin dandeenye harkaan tuqxee harkaan kee dhungatta yoo hin dandeenye hoo in akeekta harkaan akeekta eega akeekte ammoo harka sana hin dhungattu yeroo akeektu maal jetta bismillaahi wallaahu akbar jetta ta duraa callaa jetta akkas bismillaah wallaahu akbar jetta ta lammataa bismillaah ittiin dabartu allahu akbar jetta callaa yeroo xawaafa eegaltu silaa ummata waliin deemta wanni sun sin dhibdu ka'baa harka bitaa kan keetii goota jechuudha harka bitaa firraa aansitee irra deebita faallaa sa'atii deemte jechuudha faallaa sa'atiin bitarraa gara mirgaa deemtiimi ati ammoo faallaa sii deemte jechuudha haga xawaafa san deemtu wanni du'aayiin takka san callaa godhadhaa tasin jedhanii jirtu du'aayii feeten du'aayii godhataa deemta yeroo deemtee hajarul aswad dhufte yoo dandeetteen dhungataa yoo dadhabde harkaan tuqxaa yoo dadhabuu baatte ammoo itti akeekta yeroo akeektu san allahu akbar jetteetuma dabarta yeroo harkaan akeektu kan ammoo harkaan keen dhungattu jenne marroo torbaan akkasiif fixattee yeroo irraa baatu wayaa tantee ta duraan as jala jirtu tana ol deeffattee bobaa tantee dhoksita achi booda maqaama ibraahiim bakka jedhan dhagaa nabi ibraahim irra dhaabatee ka'baa ijaare san ka diqqoo amma akkana hiiksanii achi jiru san dhagaa san bira dhaqxee duuba isaa dhaabattee dhagaa san gara ka'baa ofirraa aansitee wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa jedha rabbiin dhagaa sanitti fuula deebi'a acha sanis salaataan hun jedhe bakka san dhaabattee raka'ata lama salaatta sunna yoo bakki sun dhiibban guddaan jiraatee namni hedduun jiraatee itti rakkattu deemtee masjiida keessaa bakka feetetti salaatta raka'ata lamaan jechuudha eega raka'ata lamaan salaattee bishaan zamzam dhaqxee dhugda dur gabbu'anii eelarraa dhuganii amma immoo rabbi laaffisee bakka marayyuu bishaan zamzamtu dhaabata bishaan zamzam fudhattee dhugda rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bishaan zamzam san guddoo faarsanii bishaan zamzam dhugda eegasi gaara ol kartee gara safaa deemtee صفا كرت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آياتك أنا قرأتها يوم بيك اللي ركون يجور أتشكو بعد بتي ربك أن تدوب إيجاسي أتشرا غرا مروة أفولة دي بتي ديمتا كران لما كران سدي توكو كجدو بهو لما كغمنا بهو كران توكو جدو تنبا كجدو كنا ورا dhiiban kana deemuu hin dandeenye kan namni deemuuntu deema karaa lamiin gamanaa kun ammoo ummanni irra deemu ka harka mirgaa kun ka irra deeman ka harka bitaalleen ka irras deebi'an fuula keessa ummata hin deemin jechuudha
بكسن الرجال قبدي حاجة طواف في تتوت دعاء ربي سنتا كذا ربي قدفتا كذا ربي قدفتا أسر راكاتي حاجة مروة تتكا جدمتي مروة را حاجة صفت أصديبون أما ليلة ما جدمتي دوغو غوري باين توكو أسيت أرقاما نمني أچي دكاس ديبه تكا جدا أچي دكاس ديبه إلا ما جدا قدومي دا مكاسين كود أفور قد أچو كسي لا تربا قد يرو تربانو فيت أتي أمتا توكو كاچي دابتي متا سر راجنا نمان جدي أكن مقود أتجرا ومن سن حجي هنتي سر رام بلسين متان إسان بكلا ما سيد أكن مقود سن چران تاو بكا متا تجرا تندقتي متا فر راقا بابسيتا أما وان حجي نس رفو جروف يو أما هادي هجر وان هاد دنگرتو أما قبابسيتي هجر هاتا دوبرتين هجا قبا هون قباتا أولانتو تن هجا سفر رامورتي دبسافي هجا هجا قبا هون أولانتو سن هون ديكو أما قباتا نتألانتو هجا ستكا متافي رفين سمرا ولك أبدي جلتي هجا سر رامورتي چو دير سر رامورون دنده إسلين فر رامورون دنديتي ورماتش دابتين مرة جلوسان من كسر رافو دتيتوما الرامورتيتوما فر رواديكو خنو فيني دنديتي إسين تدبرتي لافتو حاجس يرو فيته عمران بانان روماتي حاجس عمران روماتي شو عمران فيته عمران روماتي دام حاجسيتي حاجس الرجا متى جرته ويا تنتي تدراني وفتة وان أرجع ديبته مالي قوتك إنسان كيف راجرته وان مرتو حلال سيد هاي شو جرو يوك عمرك الله رفت تاتي متى حادث الرجاري رسول ربي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين بخاري ومسلم تديس يا رب ورمتها هذا رحمة قول كما تاجر يا رسول ربي تدبر يا رب ورمتها هذا رحمة قول إيجا كان مرة لما سيد دعاء يقول إيه كان دعاء يقول إيه في ورد كيرتين بركة قول كنافو بركة قدو تنارجت وف تناسي برباچيسا جوابنا تون برباچيسو مال عمران كن عمره في حج الله ولا مقبل أركانا في واجبات قبل أركانا في واجبان عبادات كيست ولا متولي قدوتي أركان وايو إسي في الدملة عمل سنسر رابطو أركان صلاة أركان صوما أركان حج يو دقيت يو وان سنين رفو بات عبادة سنبديتشو فكينا في أركان صلاة راتوكو ركوع يو ركوع قدو بات في الراتشو من قد دبرت ركعان سننجي ركوتو متو بدي دي بتفر ركعة لما تصلاتا عمران تندوبا أركان مالك أبدي واجبات مالك أبدي واجب نمو وايوت إسيدا قدت وان براتين إربو دنديتو صلاة كيسا سجود سهوين إربان حجي كيسا أمو ليغان إربان هوري قرؤون إربان وعلمان كان ميها برا الندوبا أركان عمرأة سدي توكو ميقات الرا توكو إدرو ميقاتان في عمرأة توكو حرمته لمتا كعبر طوافو صدفا صفاف مرواجد دو سعي يقولوا ركني أفران كان قبل يو أصون حرمتين سنتين تاتو يو طوافو ملي قوتين تاتو يو سعي ملي ديمتين تاتو اتدي بيقولوا قبل دوان سن أركانا جدام تونكو سدين يو وان كان سدين كيسا تكاليف تونسو انجرتو جو عمران كي واجبن عمره هو لما ألباتي حرمته لا ألباتي اللي كن إيس مكان حرمك أبدي جرى مرانو حرمك أبدي جري حرمني إرك هلاون جرى أما تنعيم جدانين كمسجد عائشة ندور لتيرا حرمته جماسي أسين إرك هلاوة جرى كانين هجاس الرفقاتا سنيف نمني جمانا دكي حرمته ملي جرى بران ديمونم أمو ألباتي حرمته قبابين يو ألبا هي حرمتشو باتك هي سما حرمتشو ديغسي وجبيتشو لمتا متى في الرقباب سوكن في الرهادو يو هادو باتك في الرقدي فتو ديغسي وجبيتشو واجب كل عمره إيغا هغا سر رابرني حجينو أركان هغم قبدي حج اللين أركان قبدي أركان أفور قبدي واجب اللي هدو قبدي واجب تربة قبدي حجين أفران حجين قبضتون أركان حجي أفران مال تكفى حرمته هدأت وجهه لما تطواف إفاضة قلو أون إفاضة كقويا حجي سن إيجا بولا
عقبة دربتنين بودا ديماني لك أنسان هم براتو جرانا إن شاء الله صدفة عرفة دابتو أفرفا صفا مروة جدو قلدو ونكون أفران أركان حجيتي تكو ديفتين تاتو حرمت ملي أكن واجو تكاتي حجين تنجرتو طواف إفاضة أيو ديفتين جرتو عرفة ودابتو باتيج فقو ديمون دندي نتفراتيت انجرتو صفا مروة جدو قلدو ودابدي فرا ديفت انجرتو yoo dadhabdile nama sirraa godha akkaataa qabdi sullee sun wanni afraan sun waajiba hajjii jedhamti wanni arkaan hajjii jedhamti afraan sun arkaan hajjii jedhamti waa yoo isii ati dhiifte wanni biraa bakka buutee guutuu hin dandeenye wanni biraa bakka buutee guutuu hin dandeettu waajibni hajjii hoo maal waajibni hajjii tokkoffaa miiqaatarraa harramatu laannu gudura harramatu hajji hidhatu callaa inni amma fakkeenyaaf ati biyyiteenarraa hajjii deemte iyyaadanne osooti waa takkan harramatiin dhuftee xayyaarri jidda si buuse miiqaata bira dabarte jechuudha miiqaanni keenya yalamlam bira dabarte atiin maal goota harramatte jiddumarraa harramatte dhiiga si wajjaba jechuudha kanaafuu waajibni tokkoffaa maal miiqaatarraa harramatu kanaaf warra xayyaaraa namatti himuu danda'uu qaban yoo ta'uu baattellee abbaan maabarraa laallatee akka gaariin beekee magaalaa san beekee eessa qajeeltii bakki sun beekee yeroo xayyaarri isaa laaltee bahara keessaa achi bahuu dhihaatee bakka sani qajeele as dhaabatee inni harramatu abbaan if danda'u sun nama beekumsaaf dandeettii qabu barbaachifti xiqqoo waa'ee safaraa kanallee guddoo beeku kun ammoo xayyaara namaa himu aadaatti amma xayyaaruma namaa hima yeroon harramatan kaloofte daqiiqaa 5 hafee qophaa'aa daqiiqaa 10 hafee qophaa'aa isaantu namaa hima واجبني لما فأه الوقوف بعرفة إلى الغروب حاجة أدون بيتوت عرفة دابتو بكي دو قررت أرقى متكال ناس نمني وسو أدون دين عرفة كيسا يا دين توجبيتو دابتاتو موليقى مغربني كلا يسيرا غياء قرى مزدلفة انتاتو صدفة مزدلفة بلو حاجة فجري سلاتني لفت أدون افتت مزدلفة جراتو يونا ملافا هنا نقمني نوما نقدو دوبرتي دردو تاتي مالي يوس مال قدن حاجة جيني دو ايغاني جيني دي ايه سوچ انا چرا جيني هلكن سني هلكن كورنيا فاتين بيتني ميتي يرو جيني سيني اچرا سوچ انا هلكا والكتي دبراني چرا سوچوتني جمرات ركني دربتني فولدرة دبرني في الراكون وطاف الإفاضة قدتني جنم سبين وسو أمني زحمان أمتا كانوا دفين جلادي بأنجتشو أفرافان منا بلو قيا سدين بودا كان يا بتشريق سدين قيا كل جفاتي كل توقفاتي كل لما فا أتشبلو ككل صدفة أو بريلي تاتي يبلو باتلي سرقون قبل شنفان guyyaa duraa jamratul aqabaa darbatu eegasi ammoo jamaraata hundayyuu darbatu sadeenu sanammoo bal'inaan dubbatu jiraan insha Allah jahaffaa mataa firraa haaduu yookaan firraa ciru torbaffaa xawaaful wadaa xawaafa jedhamu katti dhaamatu nagaa itti jechuuni godhu wanni torbaan kun waajibaata hajjii jedhamti waayoo isii dhiise namni hajjiin isaa irdhattu ammoo wahiin guutuu dandayan barumsa keenya ka lammaffaa asirra dhaamne barumsa sadaffaa keessatti yoo rabbiin guddaan jedhe mee guyyaa tokko tokkoon guyyaa 8 maal dalana guyyaa 9 maal dalana guyyaa 10 maal dalana guyyaa 11 maal dalana guyyaa 12 maal dalana guyyaa 13 maal dalana hajjiin akkamiin dhumatti takka takkaan maqaa dhofnee dubbanne yeroo gabaabduu booda nu boqoddaa walitti haa deebinu daqiiqaa كل شان كيستي يا رب إجله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان.